Sanqamteshana umbono wami nge-NHI angithi ithi yinhle yona because izokwenza nabantu laba bangawa afford ama medical aid bathole lo sizo abalufunayo because kuthola ukuthi umuntu udinga i-operation eyabiza ngenxa ukuthi ke aka afford the operation egcine ngasizakalanga manje yona ngokufika kwayo izosiza la abantu abangakwazi uku-afford nezinga lezibhedlela izokwazi ukuthi kulingane ngokulingana ayizange kuzovala medical aid izosiza laba abangakwazi ukuthatha entweni bekwazi ukuthola lo standard leso simpilo ukuthi bathole uncedo right ngiyabona ngithanda ngiyifuni nakuyibona nje leyo shuthi thina sesizohamba sesiyoma ama queue ezibhedlela for what ngoba umuntu akabhilonge la bhilonga khona egcineni siyawakhokhela ke thina ama medical aid bese sizozolibaziswa abantu abangawakhokhelanga angiyithanda ngiyifuni nakuyibona izodula nokuba izodula ngoba sikhokha less as government employees so ayikho imali so kuzozuza abanye ngathi so kule mali vele because ne increment ibancane kakhulu uthothi increment mesithola zonke izinto zinyukile bese kuphinde futhi sikhokha i-double pay kwi medical of which is it's unfair so angihambisani nayo nje it's a cut off and I'm glad because we are going for elections. Ukuthi le bill le angeke izisebenza njengamanje ngibona ukuthi isizwe sethu njenge South Africa ayikakulungile ukuthi into engaka noma enkulu kangaka ingathatha noma ingafika ifakwe emthethweni njengamanje ngibona ukuthi njengesizwe kusaningi osamele kulungiswe kusaningi eksamele kulungiselelwe ukuze sikwazi ukuthi sithathe le bill le sifake emthethweni ngibona ukuthi uDepartment of Health wethu wala eNingizimu Afrika awukakabe ezingeni lokuthi lungakwazi ukuthatha into enkulu kangaka njenge National Health Insurance Bill ngibona ukuthi umongameli kumele uthathe wona amandla nezimali bahambe belungise ibhedlela namakliniki akahulumeni lawa khona njengamanje ababeke ezingeni lele ibhedlela namakliniki akhona aka private ukuze abantu abaningi bangagcine sebefuna ukuya ezibhedlela namakliniki zaka private kodwa bakwazi ukuthi baye ezibhedlela namakliniki zahulumeni ngibona ukuthi mawukuthi bangakwazi ukwenza njalo then isidingo se National Health Insurance Bill ebefuna ukuyifaka angeke sibe khona isidingo sawo ngibona ukuthi njengamanje ngoba nezimali zingekho uzokwenza lento le ngibona ukuthi uhulumeni kumele uthathe yona le mali ekhona ngoba ikhona imali ngokubona kwami ngibona ukuthi imali ikhona kodwa njengoba njengesizwe sihlaselwe izinto njengo corruption sihlaselwe izinto njengo looting ziningi imali ehamba iphele ezandleni okungafanele so ngibona ukuthi uhulumeni mongasulungise lapho uthathe lezo imali ulungise zonke lezi lebhedlela nale clinic namakliniki akhona ngibona ukuthi kungangcono abantu abaningi bangahamba bayosebenzisa amakliniki nezibhedlela zakahulumeni bangagcina sebesebenzisa nezibhedlela zaka private if uhulumeni ezokwazi ukubeka ibhedlela namakliniki kahulumeni ezingeni le ibhedlela namakliniki ka private angeke sibe khona isidingo se National Health Insurance NHI ekuthiwa Ramaphosa enzokwini izobenefitisa kanjani ogogo nomkhulu emakhaya nathi thina ke esitohozayo one ayikachazwa kahle ngendlela esi-understand thina ama-layman people and uma sibuza nabantu baka-health noma ama-health professionals they seem to be very confused about it ukuthi kahle kahle imayelana nani kodwa-ke from my own little understanding it makes me believe ukuthi bazama u-equalizer i-health system yaka-private neyaka-public ukuze whatever osekuthola ka-private kube available naka-public but the $1 million question is will we be kuzokwenzeka kanjani will the public hospitals be upgraded to meet ama standard aka private or kuzokwehlika i-private i-standard sakhona sehlikele sibe i-public yini ngoba at the moment kuyabonakala phela ukuthi u-public uhlulekile uhulumeni nje uhlulekile as far as ama-public facilities are concerned akukho manzi akukho gesi akukho ibhedlela I mean nezibhedlela ziyashoda namaklinika ayashoda akukho mithi umuntu uthola iPanado mayela phana iphethwe isifo sini uma ulinda i-operation ulinde inyanga
ngisho abantu be-cancer bengakwazi ngezwa nje lapha eGoli eMaxeka whatever hospital it is ukuthi kwasha indawo yabantu be-cancer labathola khona ilokhuyana ilento i-treatment ye-cancer for months and months abantu bengakwazi ukuthola i-treatment ngoba kune-red tape enziwa uma kufanele kwenziwe izinto kahulumeni. So ngiyazibuza ngiyayiphendula ukuthi ikuphi okuzokwenzeka, sizonyuswa yini standard sayibhedlela kahulumeni njengoba uhulumeni ihlale eclaim ukuthi akanamali nje, akabaqasha onesi, akabaqasha odokotela lapho bateleka nawe again ey'nsukwini nje besibona ama-pharmacist elele ngaphandle eminyango edinga umsebenzi engaqashwe emsebenzini. Koze kuthini-ke bakithi senze njani, sehlisa i-standard saka-private noma sinyusa i-standard saka-public na? So ubona sekuqoqwa-ke ukuthi kuthiwani, kodwa nje ngithi hulumeni we-ANC I hope akuyona i-chance eni ukuthi nidle imali lezi zabantu bentela, ngoba mina nje for one ngine-medical aid yami angazi ukuthi kuzongibhenefithisa kanjani ngoba obviously nginabantu nami engibabelethile engakwazi ukubafaka bonke kwi-medical aid engidinga bethole the highest form of health services. Bazoyithola yini noma kusazoba yile mkhuba yabaphakathi enhlani esigxisha ngawo every now and again, ngisho umuntu uphethwe yini ugxishwa iPanado.